Whaamole whaafisotai le sunga ia tauā la tūlongi i le telefoni fitu waluono fitu e mana o mia le tuina mai o tauafonga uma ao le imae ale vaiaso le nei ma e whaatua tusi uma tauafonga i le sunga i le whailau tusi ao o fisa tututonu e whakasai tamalini e pia whaafetai sa inia e wamatau tau whao whailau tusi ao le whakasa pasisilanga ma le ofisa o aonga le kalesia e whakasa avanoa whaingaluenga mua avanoa pule aonga kolisio le unumenga fong tūlanga mangwa mo mia o mia whailonga tikeri whaafai aonga tala whea ngai mo le tūlanga pule aonga i kolisi mawalunga maua to mai mangwa e pulea le le ia aonga mawalunga le sila fia i ta iala whainga whaavai ma polkalame whaafoe le le ia aonga 5 tausanga sanga lue whaia o ngai, malama i le sisi o manga o aonga ma le whaia, ma isi mata whaioi po au onanga, wha maoni ma mata alia i au wala i au siai manulau ti, o a o onga ma whesuia inga tala whea ngai, le whatu ma wina le lei o aonga, whata ua le whawhea loa i ma le komiti o aonga, ia le lei le anga nuu, ma tau le whautautanga i le matai sili, e ala inga luenga wha amisiona i aonga le kalesia. Lua, o avanoa whaiaonga, mo le koliso papauta, whaiaonga mo le mtau por food, textile, technology. Mo le koliso tua sivi, whaiaonga mo le mtau por accounting, mo le business studies. Whaiaonga mo le English, whaiaonga mo le mathematics, whaiaonga mo ngana Samoa, mo le religion knowledge, mo le whaiaonga mo le visual arts. Koliso malua fou, whaiaonga mo le food, textile and technology. Koliso le ulumenga fou, whaiaonga mo le English, mo le whaiaonga history. Koliso no sala, whaiaonga mo English, whaiaonga mo social science, mo history. Aonga tu siata le whakasa, whaiaonga mo English communication. Tūlanga mo umia, ia umia whailonga tikeri whaapitoi mta upua o oina. Maava noa whainga luenga umo umia. Ia umia se tusipasi whaiaonga. Anga waa ile ngā luenga whaiaonga mai le visenga iwa, e o ili sfutolu. Anga waa isi ngā luenga whaupopo. Ina ia usia ta iala o onga. Tolu, avanoa whainga luenga lango. Whailau tusi o kolisio le lumenga fau. Ina avanoa puka o kolisio papauta. Wha, ia tau a mai mea nei pe a tusi talo sanga mai. Mua, tusi talo sanga mo le avanoa whainga luenga. Lua, tusi pasim whailonga tau aloa. E wha maonia wha le tula fono. Tolu, wha matalanga o le soifuanga, CV. Wha, tusi wha maunia o ngā luenga sanga lueai. 5. Tusi wha maunia mai lau whaifi au. 5. Wha atua tusi tau sanga. Wha tonu a onga le whakasa. Tamalingi pia. 6. Tapunia tusi tau sanga uma. Ila sfaraile. Asa furu fito te sema. Luafe luatasi. Ile itu lae wha ila fiafi. Wha aftai. Sa inia le wha tonu a onga. Ale whakasa. Fasisilanga ma le kalesia whapoptonga Kirusiano Samoa i Vaipua. O le ata o toia sa o le vau filifili, ina ne i upa o tia, o na toia le o au i mala o le vau sa. Pe musu vau sa, pe musu vau fo i le sa. O na fele leile o fui o le seunga. I whainga tā le mamalu u whaolo longa tā. O te lenga whatau li maina pe o te whaitau fo i whaalo filima. E whainga tā Samoa e mamala o na tala. E whaitala manu, e whaitala fo i tangata, a e ta o toa tuia i se filia oa pa ia o Samoa. E naunau fo i le loto e fia seu, a e whaingata lele ua tautolo ngā paa le atutia, a e o le mea sili lea ua tātou feo fofotai, i le mata ala o sanga mai, a e leo o le afu o le tai, a e tauia ino o saua i le vase i wha leo le nganga whaafitai, mai le ta ele o mātou loto. E mauti noa sa o ia le loto i fale o ainga manu. A mbaise i lava o loto mai kalesia. O noa mātou sa ilinga na mātou ia ai o utou whanua ma ele le sa. Tainane o utou maota malawa. E le fesilingi a foi. Le vea yo i mātou ma wha mamafa i la utou avenga tau avi. O ati na e mga luenga whaatino. O lo o fuafuaina. O lea mātou te mamoli atua i lava le wha afitai tele. Ia utou sunga i toi ina ma whaletua. Sunga i whaafia ngainga mawhalitua. A fionga i sea mawhalitua. Tausi matanga aluenga mawhalitua. A fionga i te akono mawhaipule. Le paia ma le mamalu o Samoa. O le whanau le atua i Samoa nei matunu e mamau.
o i latou uma na agalelei malolofa mai a matou saʻiliga i so o se ala lava faafetai tele lava o lo outou maau ma lo outou milosia ua outou faafatu atia ma nonoo i ai ona o lo outou amanaʻia o lenei aulotu 5 vaivai e lē o au aoa le lagi le silafaga ati a lo tatou mataisili o la outou taulaga osi na avaga 5 aʻi i matou auā le fausiaina o le fatafaitaulaga o le mauga o le atua auā o siga taulaga ma tapuaʻiga lenei aulotu ma lenei nuu o lea ua tu le failā o lea ua taulau o le faamoemoe o la tatou taulaga fai faatasi lava lea o la matou faatoga mamata i le atua o le ana manuia mo i tatou uma ia lolou ifo lona lagi ma liligi ifo ona manuia i outou ao i outou maota malaoa atoa ai ma outou pā ia faamanuia le atua i lo outou paia ma lo outou mamalu i tiu te mafai vaeseese ua totofi ai lo outou soifua faamanuia le atua ia kalesia ma faalaputoga ia tinā e magaluega o punoaʻi ai faamanuia tele le atua ia Samoa agalelei faafetai lava sainia le suga le faafeagaiga ma le paia o le kalesia e fakasā i vaipua. Notice from the Office of the Clerk of the Legislative Assembly, Parliamentary Youth Program, Tuesday and Wednesday, 14-15 of December 2021. The Office of the Clerk of the Legislative Assembly, in partnership with the United States of America Embassy Office in Apia, will be hosting a Parliamentary Youth Program on Tuesday the 14th and Wednesday the 15th of December 2021 at the Parliamentary Precinct in Mulino'o. The Parliamentary Youth Program aims to inform youth participants about the inherent functions of Parliament, the role of members of Parliament, and the functions of parliamentary committees. Participants will also have the opportunity to observe parliamentary proceedings. There are 150 openings for participants between the ages of 18 to 45 to attend the 2-day program to be held on Tuesday the 14th and Wednesday the 15th of December 2021 at the Maoto Tofilau Eti Alessana building in Mulino'o at 8 a.m. Participants wishing to attend the Parliamentary Youth Program are requested to contact the Office of the Clerk of the Legislative Assembly to obtain a registration application, and for further details on participation requirements, please contact Tupua Siosi Fuifui, Le Maluruta Masina Lupe, or Mele Malama Lofi Papali'i of the Community Relations Services Divisions on telephone 21811 or 21812, or email tupua.fuifui@parliament.ws or ruta.masinalupe@parliament.ws or mele.papali'i@parliament.ws. Thank you, signed by Leatisa Witime Tala, General Secretary, Office of the Clerk of the Legislative Assembly. Onisi na vasi silang fala wetele pe ona mai mo masi sino melta to tunu mo fayon tau no mai tatu po kalam mersulo lama ya wasi la fia ni som tau pu ya pe ona mai mo melta to tunu e ni so le fam na tu le sola to soifu pe ona yele eu so ya fatupu ya tanta mto le tata yo talen ole tapian ya wa fai pesela smato olo e ato le lona los matasi tausa ayo se vai aso mato olo tu ya e mole to mato olo fanga ila to umalava famna tuino la to wasoifu o ilava tamati na ya e o lava ifana ya manuetelo to wasoifu ale la mai mo malta to tunu se tasini wasoifu ya un fa tau no malta to pokalami o le sula ulama ya warisi la fiel tato tunu smell mai mo famanianga o le luas tasi tausanga o faatupu tuipe o le atali poto na te fafia lon tama al tama vale e fano no ai lon tina o le viinga e tu maule li silsili ese awa o ia na umaya o ia foi na tausia oi i ona aonga lei e awalawa nei a te tātou ai a foi pēle vi inga ma le whamanu i le atua tō tasi pai. O le matua alofa e whātonu mawa o i lantama. Ia iai le anga leo le atua i at oi, i atu maunu loto i le ali i au ala uma. Awane i mate le la mepa, ia e whāsusuru pēle tā leni ua e mau.
mai e matau i le atua o le amatanga o lo olanga o a mea uma we whaia i e whaasilisili le alofa. Tu maure ta malilei mai e tō anga te talu a waselu mana i manuia o lo olanga. Alofa anga mai o aunties, uncles, nephews mo nieces. Whapeo uso mo tu whawhinia sa mo nei maatu nua ma. Ai whaasilisili alofa anga mai o maatua o tu i pea ta sele ma Kaisarina. Manuia le atoanga lo luas futasi tausanga i le aso. Ya manue tele le famna tuino le lua futasi tausanga fatupu ya alo fangele tuar soi fo fa ngaina warfi au matala le maise o ilato uma lava o famna tuino lanto waso soi fo ona talwai ya ono le sunga ya fatupu penta o sunga ya matini o le fai pesele le kale se sama teitai o le la langia tu sunga ya matini pesela soi fo mamo mole to yo mato lo fanga ya ilato uma lava ya o famna tuino lanto waso soi fo le so Manuelo was so fun now. 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 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday everybody. Happy birthday to you. Olo no vinga o lesi le ngaluenga tele fa tupu e fai ba opesi o le taua onga le leo sunga fa ya al mesilim taua ya o manto mo ngalo fa na mo lanto umalama o fa mana tuina so fo ai o mo fa no noanga fa ma fa le tua amna tolo tape na malisi va ngo tapo kalam tatu fingal masan foi ta lo le tu la ono ya o tatu fingalot ya pergunta pela mai ele sunga la so soni ya tu pua fanfana ya Paulo mai le fakasa I masina I fangalo ya wal tatu taulanga o sine ya fiafi tatu te fa manuina I pel swafu pai o le tua ya walo na lofa o tele lava le mo tatu ya wa sa tatu a mata ile tua tayao ya le un tatu tau foi un tatu fai le tua ne fiafi ya foi pel vi fam ya te ya fa pa ya le tua la fa fonga ya mala mai bonga le nefia ya wa fa utali ya uta pina ina le sunga la sosuan tali mai fa wa uta to pokala ma sulaulan au si mai mai Samoai o maia se o tātou tāpua I le atua I le neia fiafi. O lou neia lofa tu noa e lava lea e fesosoani I ate oi. Wā o le vai e wha atoaina e le umana. Wā pe a au vai o na au mālosi ai lea. Tātou tāna. Ua mapuane lau whanau malo atunuu o Samoa mai lava singa o le aso o mawai. Le nei o mātou mo moli atu le vi inga o le whaftai la wa fio. Ua e malo whaiva na whiangai malo atunu. E ala I la mātou tāpua inga I le nei a fiafi. Peta I le lie mātou te mana o mia lava le fesosoani mai o le anganga pa ia o la wa fio. A fio mai e taitolua I mātou uma. Ina iau mātou whaia mea uma mo le vi inga o la wa fio. E ala lava ia Yesu le talo. Amen. O le whaitawina o le fiong pa ia le tua. Tusi o le nea fiafi o mo mai le whenga fau. Tusi l'apostolo Paulo I caresia I Korinto. Korinto si fulman lua. A lono fai upu mua. Dua Korinto. A lono mtaupo si fulman lua. Fai upu mua.
whangata mai se fulu. Whafonga o tu whaitawina. E ao ina o mita e le au ngā fōi. Ao le ao atu la upu I mea na waaia ma whaalinga mai le li. Wa au loa le tasi tangata o ke wiso. Ua tasi le se fulu ma le whāta usanga talu o na sengia I le langi tuotonu. U te lei loa pe na I le tino. U te lei loa pe I le tino. Ua sila fia e le atua. Ua au loa fōi na sengia le nā tangata I pautaiso. U te lei loa pe na I le tino o ia. Pe lei le tino. Ua sila fia fōi e le atua. Na whaalonga fōi o ia I upu e le matau E le te tau fōi I tangata o na tau tala iai. O le nā tangata o te mita ai. Ai au te le mita ia te tau lava o mea o au vai ai. A wā a whaia na au fia mita. Poua au leva le ai. A wā le upu moni o te whaia tu ai. Ai so ia ina nei sili le manatu o se tasi ia te au I mea e vaai mai ia te au. Po mea e whaalongo mai ia te ina nei whaamawalunga au le sisili ese o mea na whaaria mai. Sa tuina mai ia te au le mea matuitui le tino o le angelu o satani. E tui mai ia te au ina nei iau whaamawalunga. Na o ai oi whaatolu atu I le alii o no le mea. Ina ia aru ese ia te au. Una whaapea mai lea o ia te au. O loo nei alofa tu noa e lava lea e fesoasoani la te oi. Wao le vai e whaato ina I lo umana. O lea ua tele I lava lo fia I le mita I mea o vai ai. Ina ia tu mau I ulunga le mana o ke viso. O lea ua o te fia ai I mea e vai ai. O le whaleanga mai o maalaia o leanga tele mai. O lea tu vale o na o ke viso. A wā pea o vai o na o mālosi ai lea. Whamanuia mai lea tua I le whaitawina o la nā whiong paia. Mai ate ia pēr na vi inga nei e o le whawau. O nai mā whauwhaunga whalea nganga bo le nei a fiafi. O whaunga ina se vaenga o le whaiupo iwa ma se vaenga o le whaiupo se fulu. E whai ma au o le ma whauwhaunga whalea nganga. O lou nei alofa tu noa e lava lea e fesoasoani ia te oe. Wā o le vai e whaatoaina e lo umana. A wā pea o vai o na o mālosi ai lea. O le manatu e fia whaatauaina ia whaatuotua I le alofa tu noa. Ia whaatuotua I le alofa tu noa. O loo nei alofa tu noa e lava lea e fesoasoani ia te oe. A wā o le vai e whaatoaina e lo umana. A wā pea o vai o na o mālosi ai lea. E le ai si tangata soifua e atotoa so na mālosi. A wā po le alava fo'i no tātou mālolosi. E iai lava le taimi e vai ai. O le vai e mafua o na ua le lava le mālosi. Pe mafua fo'i o na o mea e tutupu I le olanga. O le vai wha le tino. E mafua o na o mai e o mai. Ia po le ova fo'i o le ngā ioi. A o le vai wha le anganga. E mafua o na o mea o lo tau ave I le loto. O whaingata ua whaalave ina ai le mawhauwhau. O lo o whaamatala ina e le apostolo Paulo le mea moni na tupu ia te ia. Ma le waainga mai le alii o Yesu. E whaamalosi au ai ia te ia. A o whea ngai o ia ma whaingata. Ua whaalave ina ai le ngā luenga tāla I o le tala lelei inu ese. Nai loa e Paulo le waainga ma ua musu e tautala.
Aena ona ia whaamatongi mai mea ua ia vaia. Wai mai o le tangata o ke viso, ua se fulu whāta usanga, talu ona se ngia i le rangi tuatoru. I le tani tonunga o iutaia, o le rangi tuatoru, o le awhio anga o le tua soifua. E maua ai le tele o whamanuyanga. Wai mai nga se ngia fo i ke viso i le pautaiso, o le pautaiso, o le nofuanga o le odi. Ua whai ma whaasino manga mo ke visiano whaatuatua uma. Aena ia le manatu e tautala i le atoanga o le vainga. Aua ua si la fia lava e le atua me uma. Wai mai na maua le apostolo i le mai. E le o iloa le mai na whata autoria ai i le Paulo. Ai olo ta ua o le tui le satani. Ua whaalave lave ina ai no na fola atu o le tala lelei. Wai mai atu tolu o na talo i a Yesu e ave esele nei tui le satani. Ua whaalave lave ina ai na ngaluenga fola. Na fua i o na whailoa mai e Yesu le vainga. Ma feta lai tu sao mai ai le ke viso i whaapea. O lo nei alofa tu noa e lava lea e fesosoani i ate oi. O wao le vai e wha atoa ina e lo mana. Nala ngona e Paulo lo na whatau waa i luma o ke viso. Ma tau tino ai. O lea ua tele ai lo fia i le mita i mea ua o vai ai. Ina ia tu maui o lunga o ke viso. A wā pea o vai ona o maa losi ai lea. Ua i loa e Paulo lo na taunuunga manuia. Pea whai e matua whātua i le mana o lea lofa tu no ke viso. Sa moa malau whaafonga i le neia fiafi. Ua whamanatu mai le nei au o le tala le lei. Po a whaingata ma puapua ngā e o mai. O mai, o le mativa, o whaafita uli ma mea o tutupu. Ua whaalave ina ai lau soifua au na i le tua malona finangalo. A lea ua whetalai Yesu. O lo nei alofa tu noa. E lava lea i fesosoani i tātou. Awa o tātou maftianga ma puapua ngā. E wha atoa ina e luna mana. O Yesu ke viso na wha tua i le alofa tu no o le tua lontama. Na mawhai ai o na atoa toa le whaolatanga mo i tātou. I le ola e whaavavau. O no Yesu. Amen. Tātou pese i le pese se lau 2.5. Yeah.
tātou talo sanga, tātou wifo mai talo. Le atua Sicilia Sel, le atua lava la wafio, o e lava na e whaia mea lava le rie. Wa mapuane lau whanau i le neia fiafi lo mātou tamā, ina ua e malo whaiva sa whengai malo watunu o Samoa. Le nei o mātou wa watu le viinga, sula lo walofa malo wanga le leutele tamā. Wa o mātou taritonu lava ma le mauti noa. Ana le sea noa lava lo wanga le lei malo walofa. Po wa whano lava le nei atunu u le ri. Mātou talo e vi ia lo wanga le lei. Wa mātou manatu foi o lo whapea ina lo watunu atoa. Ile manuia ma le file mu ma ia te oe lo mātou tamā. Whaftai wa e malo whaiva na whengai ma lo watunu. Vi ia lava oe lo mātou tamā i mea sili wa e whaia. Whaftai le whaaringa o lo walofa tū noa. O whaaria pea i le soifua ma lo mātou wola e le au noa le rie. Whaftai tele tamā le rie. Whaftai la wafio no unanga ese. E mai se lo mātou wola tautua i la wafio e ui le vai ma le whatau wa. Vi ia lo wanga le lei. Ono lo walofa i le mawai. Wai ui lava ina tele vai o pupu ngā ma whale tonu. O whaafita au li e pōna ti ai le sāwalinga o lo watunu. O mātou tonu lava le ari ie. O lo e tai pēa i le manuia fō launga Samoa lo mātou tua. Whaaftai le au nanga. A lau e kāle sia e ala i lau TV lo mātou tua. Ua mumoli atu ai lau whiau ma lau tala lelei. I tūru inga o le nei lalolangi le ri i. Vi ia lava oi mea sili wa e whaia lo mātou tamā. Whaftai a wafionga pa ia, wau tusi pa ia e a wai ma o ina ai lo mātou wola. E wha malama mai mo i mātou lo fina ngalu. Na i o mātou sāwa vari pea i o wala. E tusa mau whasinonga lo mātou tamā. Whaftai le nganga pa ia o le whesoasoani sili i mea uma. Whesoasoani mai le vai ma lo mātou valea. E mai le mauti noa ma whātupu le whamoe i mātou. O lou lava nganga i mātou te mālo losi ai. Mai vai ese o le neiola le ri. Sili mea uma. O le nganga whaftai o lo watunu o le taulanga o le toniola. Na e whaia i lau soifua pa ia e ala ia Yesu. O le au maua i le awa noa mātou te sao atu i lo manuia whaavau. Tau lava i no mātou taria i le nganga o le salamo ma le whaatua whaamaoni i la wafio. Fo i lava i la wafio le viinga ma le whaamanu. Nei maso uma e o le whaavau. Mātou whātou esi tamā, o noi mātou lava o whānau, whale tonu i lau sila. Wa lea i lava se mea e tonu ai mātou i le sila whangamamalu o la o fio. O i mātou lava o ni ie tātia i le malai, i le sila mai i la o fio. I o mātou loto ma o mātou whaatinonga le ari ie. O le anga lava la mātou o nanga i la o fio. O le aisau vi inga e maua i lo mātou o la tautua. A wai whaasili mea i manatu wai le tangata. Ai wa whaangalo oe ma lo fina ngalo le ri ia i lo mātou tamā. O le ala lea lo mātou o atu. Mo mātou talo ma le nganga wha maulalo le ri ia. Wha mamai ma wha mangalo i mātou lau whanau sina mataua o le toto lo walpele o Yesu ke viso. O lava lea matoi ma mangalo ai mātou. Le atua wha fonga tāloi. O ia mātou o iai o i lau fio upo le ola. O mātou wala au le ri ie.
anga le lei ma whamanuia. I whainga malo longa o lo watunuu le nei pō le atua. Le taita ina ma malutia i le paolo o lo walofa. Anga le lei foi le waunanga esi o ngā lulue o mai lava i le nei tu aso le atua. Mō le manuia lau tele o lo watunuu. Mana le whiau ma le ngā luenga. Whao ngā ina le soifua ma le ola. Whai mavi inga o lau fiolo mātou tamaa. Le atua mātou talo, nganga le lei foi, ina yo mātou wā inga, tāpe masalalau, so se mea le ari i o iai au whamnu yanga lo mātou atua. Whamanuia ele, ngā ruenga fola au auna, whaiwhiau malau e kāle sia le ari ia mawalava nganga mō oe, ma whaatala le ina lo watunu o Samoa le ari anga le le savaringa lo watunu nei vai tau toi o seanga ono fa o maleo le nei tau sanga le ri ma tu talo o lava tu la fo ina le savaringa ma le fo langa lo watunu ia malu tapu a ina ile soifua ma le malosi ina ia tai pea la o fio ile ola e manuia ai lo ma tu Wati nae o fitai tunga iai le ola ia so uma le rie bo le manuia lau tele o lau whanau. Ia anga le lei mo wha manuia lo mātou tamā li rie. Le atuae lo mātou tua, mātou talo. Ia e wha manuia i whainga malo longa o le a whea ngai ai malo watunu mau tangata. Ia lavea ina i mātou mai wha fita auri o le pōngisa. Moli atu le soifua ina i o mātou maua le aso fōu. Fō i le vi inga i la o fio lo mātou atua. A o le manuia ma le alofa sisili ese o e le atua lo mātou tamā. A toa ma le mafutanga i le mawai ma lou lava nganga pa ia. O le alofa sisili ese o Yesu keviso le ali i lo mātou whaola. Ia tū mau mai runga i lo mātou lunga. Malunga o lau whanau umai le lalulangi. Nei, maaso umalava e o i le whaavavau lava. Amen.
tu tapo inga molenga fa ta tele tatu to felde fiafi ya le sungala so swani ya tupu fanfana Paulo ya maleka le sia fa ka sai masina fangalo o tapo inga mal fi au fa manato le ne fiafi ve se fatu pa u se le tupu maula wal tatu so fo fale nganga a morsi fia il mangal tatu tunu ya pelava on fa ilo ile tu sola ya le foi la tu fa ta simailo official restala ila to lo fe ngai mal restala no e fa na mai we o fa poi mai o mali le ya fa o tatu fa so e pe ona ya il tatu fa so le so nafi ya me se foi ne so ni se tu ile la to fo tu mala o na ngai on sila fia ai o lo tala fo tatu laina lo va lu tasi fitu val a fa ese fesile mta o pete fia fesile ai e tu sol fa pa ia lau ni ia tala la no e fe fa lo ma to fa tasi ya ma le sunga ile restala lo ma sonei ia le sunga fa o tane fiu Bonifacio Vasa ia le restala le o tatu ofisa ia ma le sunga ya tofa ia mua tupai sila pela posese o le sui restala ia o sui o le ofisa wa su mai mtala mai au wa fo il fa so ile ne fa fi man mai wanga tatu tunu ma lo so fo manuia so lo so fo manuia fo ile lua sa lua lo sunga ia wao o sunga o na fa wina le tua wal tala le wali fa o nga lo fa wao le ya vi atalo fa fo ile mai mota po i mer tatu tunu ai ona o si o ya mi si fo lo fa nga lo nga to fi le tua so fo na ole on sa itu mariasu ya tatu tau fa malo ya mana tu fo wa fa fo tatu tu le nga ngol fa malo e pe ona el tatu proclama na tu la lo tatu fa so ono tatu te mita o fo isim ta o su mai lo fisa lo va tasi vitu valo numero tatu telefoni te vala mo la son na fi tatu proclama va tu fa fo nga na tu esa tatu nga e se fa manino tu ma bala te tau no wi mo le resita la ina we fa na mai ya a fa e se bala to o e se lo sang no ya tala am na tu fo la fa fi tu nga e le resita la ina we o fa poi ya po a fo intu la nga wi a fa fo ya e fina ngalo tatu tu no e infesilo ta population na tala la ina manu ma wala manu au ni ya tali ai mo ni so fesili mo le mo ya tatu tu no ya se atu ye lo lo sulo sa se lo ya i se mta putatu fa so el ne fiap alo fa tai mo le avano mana to le ua manino au fala ile sa no ngalo sungere na wa o lo sa se lo fo ye fa ima fonga por kalam ya le fa isa ma wale avano le asuna nafi ma tlenga ya yembua ya mata i fo il fa so e pe na ye ne fiafi ai na oni na ivala lava to tau fono fa pi tu sol fa so na fi tu sol tau tongor tu la fono lava io le stalo e fanau mo e pambaliu pe fai poipo ia e na o e na fana na usamo ia e anga va ai le stalo pe fana usamo ia ele anga va ia na io tatu tau tala mal fa lo ne tatu tangata no foi ele inipsila ia fana na wai pa pena le wa mai ne ia lo fana ia ai fesili pe fai pe fana ia ta le ma fai ona fai pe fana o se tangata fana samo ia ai la le se mar le la fai la le stala fai pe ponga na fai poi fa fo to sa ya mana to le tato ana ya tato bala mo bo lo sunga restala talofa hello ya ma lor se fo Koto kalame foi le nunga kiwi lua ya sa le sa nuanga tapa fo le swafa ia o tapa ese mulfanua fa ese mulfanua ya sa no ia le kau sa ko le kala ono va na foi le bole ma fai la ko le skala ya ka ki foi le bole fai pe pa mau ia awa o bela wako o kele ko maki wale a onga wale o ko e fai ni kuinga ma fo mai la ile le ma fai ma ko ma fai pe ko fa nga mai ko e ka o ma fa nga la lo koko ele o mo ni fa mo nga ate ia se pe so ni ale ofisa e o mo ma fai ai o nga fo le fa pika uti
Walau ke rainga ke la ka wale kuya. Ongo menga. Wale ingi sama monga yo mo fa ingi ikui. Ya. Pero fa bisi dia kula. Tai vai se fa pe o te fisili mai o se fisili lava mo o ia e fie so ani mo se le stalo pe fa na o walo e tau tala ma le fa alo la ngau le mai mo fa fonga le tunu ia o na o le ti sa no le mele o le fa na o la loko tu lo vai le fa fonga nga le tunu ia so se e ma fa ina ma to so ani atu I tu langa ia fa pe o le ia I tonu ani ma tu o le e ia fu e ia afia I fa fitaulia ai fa pe le o afia ia la o fionga ia manatu e ai longa ia nga tele le fisili le mo oe au le tolu tasi o va lu le numero le ofisa e tala au mai ai le ofisa fa ina so so nia tu vai e ma fa ina fa pe fa na pe fa pe o la ia fa mo monga ma fa lo e te tawala una si le fia e le tamapo le tina ia le aso na fa na wai ma le nu na fa na wai o ia fo ia fa ka kala. Ongo me le bola wa kupu le ka ka ai no le kupu eso. Ia ma na ia la fa mo le so ani. O le so ani atu. E mana o mia le ia o la ve fa o esa no e mana o mia lo mato nga lu e fatasi ma su yo nu ma su ita mai ta yo nu ia ai mai so la o fa nga lu nga to tofia le tua I tu o nu ia ma tu tapa fa ma ni ngale al fa fa ngainga ia mai le ka le sia la lo tuai ia fa ta se mal fa ma ni ngale su yo nu ma le suita mai tai o nu ai fa pe o le sa no mai le tanga to lo wainga ia e mana ia le fa tuai ne tala au mai le ofisa tai au po se aso le vai aso fo fa tala no le mta upu ina em fa tu ina tu le so so an tala fa ngai ia wale le ole afa pe na fai yo va vena ke go ke le ka me ki le a o ma o ke le vele au le kui le kui nga le ye ka mai le mena ia fa pe na fai ya na ni ke le ka ma da fa ia ia la fiafi ia o le sunga fa ese ia mo le fanua mana e fo fisili ana ia le fisili ai pe mo fa sa o ino ta tu ten e o tu la lo foi la tunu mana ia la vale fisili mai foi le te tala e pe la fia ma o le so so ana ma fia si la fia ti ia mana ia fisili fa tu mana tu fo talo fa ta to vala lo na lua sa no mai talo fa hello ia sa no o ke vi di mare o le TV lua o ke vi di mama mole sa no ia tu se TV le vala o sto ina le je me salo sto ina le po fa isa na ku ko le fia le causa me recipe le o le beta lo tulu lua va tas fitu balu ia o le fa ta no ngalo official restala ma le TV lua ia pe on fanga solo ia e vala o mai pe se fa fisi se atu lo lo fa o lo sa no nga o tali ni vala ia pe o le sa paso me fui lo te meti di fana usamo ia ele nga va ai tu la ta grupo ele stala son pe fana ni va na ta meti ia la wo fru mai me le va nga ta ma fa se atu ta to vala sa no talofa hello wa mola o ngole ki di mare o TV wala lo pukala ia sa o le sa no nga e fa mola se o manga ia le fia wa mai fiu la cofisa ada madiela o fiore de kana wala mangore o fisa ku ko fisi ia mai le fia wa mai e lo fisa la kele kanya le sidi ale maria sidi ale fe mamla ma manga le fisa mone es que fa sa sidi da mo le fisa e mai le fia wa maria fia ia fa aftai tapa for swafa tama o tanu le fio anga fa mo le lava mo fa mau mali ia fa aftai mo fa tuanga mani tele le afiafi
Ya, ana ia fo tu ala tama ia man masalo ile ma ua si tama fo ia le tulang fo lam tangal proclamation na nafi ya sa manino ile sa no ngale ale ftelenga ia mua ia fa mala malama ia tulang ole lista ia ile na toi wat pela no ile ftelenga ia mua fo tulang na ia po am tanga wa le man fa manino ia no le fa to ma ua mai tu yo Balak dia. Ya, lanjut balak. Jalofa. Jalofa lawa. Ya, saung ya, mawalo wa manoa. Jalofa lawa. Si tak boleh nganga fase Syria kulawa. Ya, saung wa. Tamasa no sa ma telefonia o te fala ngolong TV yang fa si tuai fa mol ai sa no sa le ko males ka kalinga le no TV ya sa no mo walo no fa boleh ya Paskai nganga Syria kwa fa boleh ole ale kapula Olha que pula ao pepe fanga o dei o fai caule o aso foi que pula aí de fengo de fanga oi foi sua fa tapa fu ele sua fa mol manu lego Manu ole, tu sai mal tu la fono. E te tau ona fa mawina pe le sitala pe fa na tu tono le tolu masina talu ona fa na mai. Ia afa pe le sitala mai tu tono le tolu masina. Ia na la le ia le tutu nga foi le sitala fua pe ona fa manino le sunga ya muana nafi e sitala fua le se tu tomi. Ana ole pe fa na usfulu lima tala. E ovalo ma le tolu masina e lo ia se vai nga foi tu la fono fa pe a ovalo marton masina na le to restaurant le ai na le to restaurant le a ovalo marton masina ia e taktala la vale ava no e restala a o e fo ia inga fa popo fa ta inga o le fa mauninga le sunga le fa fenga inga lo tuai e manero on sai mai se tau fa umatu le tali lo visidio na to e visidi mai le fa mo le tama a mai a lo to masina le na ia ona e fo ile o isi tu unga mai inga fa popo ia e tala lava lava no e tau lava ona ai mai e restara fa ta se lo la male le fina po le fa sala le toina le stala e luas futala ia ona toru lima tala ia le totongi mole resitalanga fo ile o va tu male toru masina le matu o le titi mal fa lo Iya. Pe maul me sto ina Paskai tele Maria Siri Paskai Maria Siri Buia la fief Dia le fe. Ya, so sani malu tatu tu. Ya ole tali sa mai le telefoni o tenia man to te tala no to malo fisa malu nei. O nau mawalo wa manoa. Ang ole si fale to ne tau faide tuai o tatu live o ne i fale ngolongo TV. Ya no tali mai lele tali la tu TV. Ai le alo fa fonga le mal telefoni. Ya ona manino ale msolo ngalele. Si atelo lo sa se ruo. O te fa wa tatu tau. Ni faftai la fa o petu la ngai ile pe fana ia se tanga te fona te ole tulanga fole pena ile silmo mo sta mam fo le wale ma faina fain pe fana ile se tulanga fa pena lo winga fam talanga ile ai ma se tulanga e noa ti ai le fainga o se pe fana a so se tangata posta mai titi lona winga e tatala le noa ai mo mia pepa fa ma mia fa ma ngai au mai e fa tino le o le pepa fa na ia se toe Tato malau pai fa mole. Sauno talofa. Talofa. Ya sauno tina. alor Talofa tapa fuori su afa mole tina male fianga Mima Le fioanga fa mole. Misamia ia
Au le sa noanga. Oi, famul mole ala fiu. Ya sa no. Ya, si au kana de kau si temingi. Sa no. Bisa kia nungkinga. Ya. Ya, wa ma diu long ma. Fa sa noanga. Tai salau le ke se mga awe kailunga te pasanga. Ya ai oke lo pasi sianga kailunga te pasanga. Ya, pa fi tai. Sesto kainga umale mama ko ke wa mo le kala wa ma dile. Kama le ko. Ya. Mana tu le ko lo sa noanga tina e tala no lo le mele o le tu lo va ane fa fonga le tu fa mai mo fa fonga mele tu le ko fa nga mai le upule ti ai ya lo inga wa i fo isia ye inga ila lo tu la fono ye tau tala lava male fa ite ti fo ina i o ta u ma fa manu yanga le tu ya ona e manino lava fo il tu la fono ye mele o le abandon baby po me vile wo tu la fo ina ya ai ma na ya le afo ile tala au mai le ofisa ia fai le faso ma va tu le fiso so ani tala fia ngai wala ta uno wia wai mo le fasa o ina ta tu time ya okay fa tai da wala siu Aftai wala mai. ya ina I pe fu la le tulanga le o le fa silestina le awale tu wa fa pe ele ma faina fa il pe fa na o tamale por tinele e ai vai ngol tu la fono e ai tu la nga tauna wia manga solonga o le fa solonga o le faingole o vai nga taun fa tino faingol pe fa na no la winga awale tatia le tu la nga le wa tua tu mai wa telefon fainta ai aga no mai office fa tale no yo foi ona fa tu la nga pe fa na yo Si atu balau ya mo. Ya, talofa. Ya, saudo. I fo manuia. Tapa fuori su fa male a fionga fa lava. O tele ai fifanga. Iya. Malu antele si fa uya sa bang. Pastai. O tele ai fifanga. Ya, saudo. Tama, baulo no. Ya, pastai mo ko kalame. Eu le fa fisili fa mo mole. Manuna mola mano. Ole fa fisili. Afa peo se atali ole o fa peo le fo ole. Ole tamai titi ole wa mai tama maita. Anda mo kino fai le fa na fole fai le uile wala fole fa malo li wente fa na. Sa ole. Ai ole fa na wa mai lo ya taita. Lo no winga ile fai le fa na se ivanga na o mo na ni liu. Liu fa tu la fono. Iya, antele ole sa no anga e mo mo. Apa pena ole tu la na fole ole. Saudo. Le listala. Pasel el fengo listala. Tele tala no lo ile vanga tama antele wa pele manino la vai la usa no ngal vanga tama fal tu la fono ele ma fai ona fatino le vanga tama fal tu la fono pe afa pe ele I fai mo le stalo pe fana o tamiti tiro na matua moni no na matua na fana uma ye tu lo o pe fana la le ave loi ele mata mai tai loia ia tang fiela todo tar sanga mo fa masinonga le fa matu mai lo polo ingai e fai pe fana u matua li liu
awalo no inga sanga yo une umai lo no inga sai mo mole pe pa fana wole tamititi le ilo na matua moi ia ole fai ala le ni unga le fa tu la fono ono no inga sai mo mole pe fana wole tamititi le yo na matua moi ona fa to afa ele ole le unga le fa tu la fono ele le unga ye taita sa ole le sa no anga antile Fama dia ina fit. ia na tole o manino le finangalo ya fa kai per mena le kasi mo semar mama ya fa kai o le no mai le tali mo mutu ya fa kai tele fa kai mo la no Ya maaftai. Nui le fiap. ana ia la le si vai ngale le sa sa no ai mo pe mo mo si le fiele tunu e lua vai ngale no fo ngai fana na o itanga te tunu le tunu tulo o fa mai ia mo tu ai no mai ava pela fa na u fa mai o ro i la nga lu so so tau o ma fa mai se la fa mai tu to tonu im to tu o le o ma fa na ma to piki na mai pe pa fa ai lo fo ia po pite le fa ai lo mai ai le official le stala fa na ia aso na fa na volta metiti ia matua portina portama ia ole fa mo moila na le ole ngayo inga na le fa tino malem tanga lo ngaso fo ma lo ina ia na ole fa le ma itu to tonu la vale nga pa ia ai le ma fai ona ole o na ngale itu ina isi fa le ma ifo ia itu le ala mai pe pa fa ai lo ai ma to office ai ia la vale le tiute o le matua e tauna nga i mai office fa tumu le fomo le stala ia ma le stala lo ia lo le lo la lo le ia afa pe na fa na u le fa le mai so se fa le mai e pa u le afo le pepa fa ma unia ma to tapa o se pepa fa ma unia mai fa ma ia tu nga tu la fo ia le fa na u fa mai ia nga ia tu le ma tu ma pepa patiso pe fa pe o ma tu ma sina ia e fa ma ru watu mo si fiele tu once fa na u fa mai o fa ma ni nga lava e tauna mai fa mai ia ma na ai u fa na u tu na le tapa i lo le e so ni fo e su yo nu ma su ita mai tai nu ia mai so ai nga salvi ia na so le to e misi le si vala pe le vala le sa nga i mai fa ma na manga sunga ia mo la so nap ia mai so no fanga na manino ia na tu ele ma u ni so le tatu tu pe o tau fo ile o te tala le ma no e to fisili mai ia e ono le tau le fa la tele pe ia o tali ni se tatu vala se tu pe e fa wa sa no nga le ofisa ban tasia le vai nga tau le vai nga le sa ame le sile sta male mulmuli sulanga fo io le fa o putato vai nga tama fa sa mo po fa langa nu ya le ai fa ya tra ofisa ya la fa pe mai ala si mai atu mai lo ulima sulanga fa pena yo vai nga tama na nga le fa wa ya sei putato ya si tali mo putato kalau talofa lama Talofa lava. Kiluma. Tamasa no sama el teléfono. Confiam porque eu mesmo como vi ia ser. Ole. Papel de também caída só. Sana ia já. Online no sil. Ele vai na ai matele no novo. Ai vai na te que decía fai que fa na fere e lo tachou. Vamos morrer por ele tem fai. tapa fo lo sua fa bala fio anga fa mo mo O suave. Oi? Mole tama pe ma fayo na isa no mai telefoni ai o te va tama tai lo ti tu ai at le vala le ole de fai la gona fai fele
O manino la u fesili e tele i duona nofo ai ua whanau le lualo e tele i dua whai poipo. Ale ala ua anga i fafo o le fia whaile pe whanau o le mea mautinoa. E le mawhai o na tu tonu le suafa o le tamai tono le pe whanau o le walo lea. Awa mea mua e tele i dua whai poipo o le mea na lua e tele o i nei tange whaile pe whanau o le walo. E wai te tau o na lua anga i atu e te lua saini umo le pepa le wha atu muli ofisa. Le fa atino le restara ina ia mafai ona tu ia lua fai tono le fanau so o le tali la o le fa fisili ia ele mafai ona tu i tono lo suafa ai mafai la ona fai pe fanau Taurara ona no folo temni vengo fi o le fai poi po vave ata o so ya dai ole to fa manatu tato tunu ai si o tato tunu lo vala mai fa longo la le televisi e tali mail fasili o fotuanga tala no sa o mal tato telefoni pa be ma solo ngale talofa no mia ole ala ka fa fasili o manginga aku ya nino le leitina fa mole ko sama malu ola ka fa fasili Sabe wa umanga le sikala la ka peta sana ya posa kama kiki umanga le sikala ai ke iwa ko manga o ka ika e sui le ola ka makiki le nga po tete le fa ka para fa le peta sana o ka manga o ko sui le ngoa e fa sana fa na kula nga e ma fai te le ma fai sa mole tapa foi lo suafa tina mana fio anga fa mole o ti vai ale sa ia fa fitai mole e ile ava no ila lo tu la fo no mfena sui suafa lo walo ia le a fo ye sa no mai le uma fa pe fa nau ia a o to fie sui le ngoa o ia ila ava no mfena sui e no to tongi fa tapula ai te tau na ye mafu anga tala fia ngai sui ya mafu e ona sui le ngoa ia ai mai lava lo fisa e alua a fa pe ko manga o e sui se ngoa o se loka a inga wa maliu e va pela e fa manga ko le ngo inga po silo makua e ngala ko la ia sui le ngola ka mai kikele e fa alu inga o ma o ka makua ia o maliu e kulanga fa pena e pe fia foi se kopeo o fa ka pula e ko ngi fa ia sui inga pa pole a fai o le suafa le o lo walo le fia sui pe e fia fa mana to le suafa to ina lo walo ia fo e se lau sfulu lima ta lalo no tongi e ko nga ko fisa sa o le tongi luma le tali tupe pe a mai ona fa atino lo mata upu ai mo le suwinga o le ngoa wale we fa fisiri hia tu ngale e te tau ona ye mafu anga tala fia ngai e mafu ona sui mafu anga na wo kuinga ia ona wakamana oe wa mani ngelo ka kama ia wakamana oe e fai ngoa ila katama o kala kula ia sui e mafana langa ia e fa mau la ia wafu anga na wa tau fai lau tar sanga ia tangi mai lau tar sanga ia mafu anga na ia na fa pipi foi le tar sanga na il fa mau maunga ina ia i loa yanga i luma ona le taimine ia ele na malelaina wa tele na fa nga fo ia le atunu le wa unanga lea o le sui o le ngoa e le au fia fa ia matangi se fa matalanga ai o le mea e mafai ai le ia o ngalo fisili mama for fisili tafka kele lava ko suna manguia la fia fa fitai na vatina ngati fisili ya silo matua wala ngati asile me o le fa o ngai temine a me se la vinga lu nga fa vai temi ya la o tele na ai tanga tai so tula o lo tu sui le ngoa ia na le tai fisili on ta wa wai le ore ia talo fa tato valau saunoa tina no mobolo no sauno ma telefoni tina ia saunoa telefoni fa mole anga fa situai o TV fa mole ala sunga ia ole kama kikinga o mayama ko ngi kama kikinga maya pa ikaka tausia Leala wakakausia kami kiki o mankalmingi. Yale salong ulong ako sa apya. Iba yale kiki yale umali. Ibongi le peto pangau. Asa apya e umangailan sa
fanga wele ungani e ungari pepe awale ko manga ala ma ka ikan nge ko polonga ka ole ala se awala ka unga fai ka mo mole ana yesu ana yele isiri tina ya e fa tai mole fa sili ole watulanga yo tula fono etawana restala le tamaititi iona matu moni a uma fa mawina na matu moni iona failole o isi fainga pe ole ba tama faltula fono le wi ai le official loia ma ai fam sinonga i mato fo me mato official e suia ai le pe fanau ia tulanga na fa pe uma faile pe fanau awa musu etoe avatu ole tou malienga lava malsoala kule malfituna i tou va e mafai ai ona li toi li watu wa manatua foi ole malienga e fai talo sanga matua ia manana o yai malilie mai matua tamaititi ia ona fai ai la ia ole polo inga mai mato ofisa ia mai lo fam sinonga ira ia fai ona suia tulang fa pena e fai le tou malienga to maua mai Tina sau no ma telefone kaya la wa fiona mole kan apa pela lewa wa kafiwa ko ka faya kule ngani ile awa mumuswa wa vai wa kingo ba ave le pepe au mayo ole o kingo pepe ale la wa ko manga e aba ele se ai mumuswa ko ni sama kala e masai onga o ko faya e ko ni uma mayala o se ka se ka dia ai la tina ena so ni atule ile foi pe na tau sa no ile tenga ya mo tau fa mala ma fu anga tonu la vana ile una vatu pe tu alla lo ofisa e uia ala o tu la fono e tau tala mal fa lo wala ngol tele va ngata le faita to va ngata vo fa la nganu ai ile ya u ile ma lo si ofisa le stala o le tali pu la na ma ta fengo fi ile ai se ma lo si anga o ma to e ma fa una apa to ile vala na pe afa pe o va ngata ma fu ile fa ia tu ai lo to mal o le mea mua ele fai se pefana o le mea lona lua ele au ele malo sanga yala o uma tausi o ele tina ai te o mai lo matua fai le pefana u yala u ala vaia ele matuale ai ala se malo si anga ole afoi ole official le listala ile afo ile tulanga le wa eta oto le pefana ona ole ala wa fai matua moni e matua moni lava foi ia le ai ya tatawe e ma fa yere pe fa na yala o tulanga yere tau singa ma me fa pena yo ma fu anga tonu lava na ole me tau na yai te tau na fai mo pe fa na wi ma tu moni ona fa to a fa ye dola ye le ole vai nga tama fa tu la fono e a mai ele polo a inga fa ma sinonga ia e ma fa ye ona sui ma tu na ya te ole tina a ye dola to tu nga tu pu mai ile anga iluma la wa ya ia lo tu la fono vai nga na o ma fa dola na apa ya ia le tu la fono mal fa lo tai ya manatu e te le afesile le turu ya ai ono le taimi fa tu langa ino tato pokalame ya me se le tato ma tanga ma lo fisane ai manatu se tu ya fiu ya na tu tasi ala la no si mala si ono lo sa ya Talofa Sau nomor telefoni Malo se fua tama Kalau lama se fua ya tapa for swafa oh seu le fio anga fa mole seu ini fangaloa alo se fua seu ya sau no ia no mawalo manoa seu apa wala waku Bangil pa iya reka ko por kalambe ni fiafi ole pedi ngale ole di uma fana ole ngoa swafa por ngoa ko ngia sa fa se fu ale wa ka fa lo ko ko se ko se fu se ka fa na maro fu po se ka fa
ka ko fisa pe fa bolbole na ga ole ile abaka baka ore alfas fa mama venga wala la ale ko sawa marfasa furu saw sera ko se furu eu peixe abaka bafa ore ko le ga video ko bafa kini fa bolbole ya balaba mole sile fia e tau tala male faloalo ele ai lava se me o yese suinga I tongi lava ina mata fa mamaru mai loa fis fur fa ia le lava ya lu taimi nei o le sili sa nga I ngomo mua a sui le ngomo mua e se lau furu lima tala le sa ta ele se lau tor furu e se lau furu lima le afo le tongi le ta watu a sui le ngomo mua e se lau furu lima tala a ia fa pe e se fa sa onga po se suinga le fa aiu po se si vai ngor pe fanau e fas furtala o tailor swinga na tsau no mai o le swinga I se vai ngor fai uma se fa sa o ngor se vai ngor pe fanau a o le ngomo mo la ia mo le si le fie e la ofionga e mai se o le mai mo fa fonga na tunu se la us furu lima tala ma fa lo alo ya tai wa para mala fo ya tai ya manuel ne fias na fo ya te masalo ma manino malama se o tatou watunu ya me se foi o nga solonga o tatou pukalam atu ya o la se atu ye lo lo sa se lo va tu lo sunga le stala mani su stala ya inisi va nga te lo fia sa no ya me se la nga ingol tatou pukalam mo se le fia tunu ya awa fo ya solo fata o to tatou te fa so to el pukalam ne tu sam fo fanga lo fisa ya fa yo na no fo te tatou tunu man fa lo pa tai la sunga fa fengainga ia ona o le e titir tatu taimi mai ele o lava fo le taimi tatu te fa so mal malo le tunu ia ai fautuina lava le fenga restaura ia mal ofisa o lo ava no ale ofisa I lalo le PS ia masale lo longa I lunga al market o lo ava no le tatu ofisa o laina fo e tauna balau to tolu tasi o valulua mo tupai ma le tolu lua iva balufa mo fiu mau wale avanoa e fia e fastala noa ma faasoa iso se mata upu e finangalo iai mai ole tulanga o lo tamfai ale le ofisa e tuli atu ole tulanga lea ole restala ia le stala le pepe fanau mai ia le stala le faapoiponga ia le stala maliu ona faatula la I ole o tulanga le restara mai o le tulanga ngaso longa le polkalame ia le fuafua le aso ataiao ia maniaso le vai aso fou ia e faa uma tu ele tatou kalame ia ao fautuanga mai le ofisa matua lava ia o lava e tauna ia le faataua ma le faamamafa ia e anga I mai e restara ia le pepe o fanau mai o le ungalii faipoipo o lua lava ia pa ua to ile tulanga le anga I mai e restaura lua fa poiponga ia le ainga ia pa ua to ile le fautuanga ma le fataua ia le anga I mai e restaura le pepe maliu ia o le fiafi ma le tatu fatalanoanga ia pa tailo sunga I au na fa wina wale tala lea a keriso ia mo ne ia fiafi ma le tatu fatalanoanga ma wai mai foi ma le fionga le stala ia se tatu fa soa ma tatu fatalanoa tu le atunu ia tulanga yao na silafia ia ilinga luenga fatino le restaura ia nei la fiafi ia anga le mai le tu I lusunga I fa fengainga ia mo se malolonga manuia le ngata leo le TV e fakasa ia tenan foi fa fonga mai o Samoa I sunga I fa fengainga la usale vi so se fata fai taulanga la lava le kalesia ia fa taitele lango mai le ngaluenga ale ofisa restaura le ngata ilea ia wafia ngai fia suita maita ia suia no ia le lango mai le ofisa restaura ia sa mo malo longa nepo ia ile anga le li fa malo na alofa ia moliatu le soifu le aso ataiao stem fe mo tu te fe lo ia le lofa malanga le le tua ia manuel le fiaf fa malo sa no ia mo ia natua fa lava lo fonga ma tano wale to sunga restaura me ofisa man ia fafte fo ile ngata tatu pukalamini ia mesol fafunga anga Samoa ia ile titi fo lo mantunga faftai fa amano ino lo temitaua ia si ulu sumai fa manino niso vai ngola lo tua mele unang mesela vole vai ngolo na fa mele ofisa ia wale restala ino e fana na mai o fai poina
ma e ua maliu o le matou talo lo foi lea faatasi ma le talo le atunuu ia ma ua loutou loto tele ma ua loutou soifua lau lei auā le tautuaina o lo tatou atunuu i faiva matiu te pe ona galulu ai natu o le tatou se mai foi i le taualuga o tatou mafutaga le pokalame o sulu alama pe ona tuuina sao atu i le ofisa i tamalegi nei e le faamoemoe ia e logo pui alii i le tatou atunuu ia e tusa o le tatou polokalame ma le faatalanoaga nei ia mo le aso ataeao pe a mo le atu e le atua loutou soifua ma so matou ola o le agaga faafetaitele nei e tatou paaga o lagalagoina le tatou pokalame o sulu alama faafetai lau mai moaga sa moe a le gata i sa mo nei faapea foʻi so se tafa lo pe afai usala sa matou gana faamagalo le tautua ma le aunaga a le fakasa tv faatasi ma le laulau nei manuia lenei afiafi toe faasefua For any occasion, we have the supplies. The one-stop shop is before your eyes. No one else has the